Assalamu alaikum. Narisome injili ya Isa Kristi yangi Yohana Markusi. Isa mbele za Mungu lidzano wa wabole. Bas, wamvingi Isa hambole wa ya matolezi masadaka, na pia ya matolezi mabole ya masadaka, watu wabole na mafundi ya sharia waja wangulidzana. Mwenye amdungu Isa hambalimbali, ataingia mrabani hambole wa ya matolezi masadaka, hakensi pamoja na warumizi, hakuhora moro. Matolezi mabole ya masadaka na pia umungulizano wa wabole wakozunguha ushahidi wa umsingiza Isa pare wa muule, bali kawakopara atachongo. Watu wengi wakotoa ushahidi wa chambo kinyume na waye, bali ushahidi wao kawakolingana. Na vale wabandwe ihimi, itowa ushahidi wa chambo kinyume na waye amba, rimkia ivo arongoa. Nitsokomoa inyumba zitwaharifu ini yafanyiwa amhono wa mwanadamu, na harimwa suku charu nitsoundra yangina iliyo mbaka itsofanyiwa amhono wa mwanadamu. Atavavo ne ushahidi wao kawakolingana. Sare mbole ya matolezi masadaka ahimi hari na ijama vale. Amzisa Isa kusujibu atachongo. Iyo rongo chini watu wanu waitoa ushahidi kinyume na wawe. Badi Isa aburiha kanjibu atachongo. Mbole wa ya matolezi ule amzisa tena, wawe de Kristi mwana wa uo atukuziha? Isa ajibu, de wami na wanyu mutsoona umwana wa mwanadamu aketi humeni hamonyewe ushinzi, na uja harimwa ya mavingu ya mbinguni. Bas, umbole wa ya matolezi masadaka arandrua nguo zahe, arongoa, tsipaka rike na mazahidi tsena, mukia ukfuru wahe uo, fikira yanyu chini. Piyawo wanamua omba astahiki au lawe. Wasalia wandrisa umtramare, umvishiza isura na umrema tsoma. Wakomwambia, ngaliza uo ahurema, na warumizi wale wamrenge na umrema mavi. Marahaba watukufu.